restore the fortune of Zion. We were like those who were dreaming. It doesn't matter where you are coming from. I know the Lord will deliver you. Eradicate Jim FM. Restore the fortune of Zion. We were like those who were dreaming. It doesn't matter where you are coming from. I know the Lord will deliver you. Eradicate you. Ni aye dua nusu
to you. Anije ene de be sion aginkwa no aye. Oh, erade yeda wase biu. Anopa yin so yeda wase. Mene metifo mpempem nyina bum kase yeda wase. Sanse woni yin edini ye. Enenzo so wodi ache yen. You are giving us a new day, a new life. God, may your name be glorified. I was saying, maybe I will be on your me asumdwe enkan. Breneswa na asun. Adom 106.3. Dwadi ena wuti. Dwadi atidi Breneswa na asun. Enche bi ana ati yosefo fulata na yosefo Isaac nka. Baby edu de Breneswa na asun. Emi adom mpafon so ayema. Me say wuti since Facebook for no sha say kra ba kra answer na me do ha say mo do da. Ayu answer that room. Ayu 06 07 08 09 010. Ayu a branch managing who too much. Nyame onkoso na onshira no nya okase. Was some kubas and I say meeting and catch it. What's in there? Okoshe kufudia sa baba video. Some kubas. Oko leave where do. Nyame asum jinka. I leave it when I could be. Council. Na bacho jama me ye mam ye yini wi na fa kolli se de mo ay shekakra nti ba sa ho ye ye Nyame adom akra na mam ho ye ye me pa se de na odi hine se me de me nyina continue se una woso asafo innocent asafo Dixon asafo Isaac Nyame asum dwi nka mo council bacho mo ho ye de mama wala magire ne mo ba hu nyina ho ye Nyame adom ho ye pa Isaac de afino ojum nti atifo na mo hwe no biwo ayibia na ono so de aboa no awusia uti Adom 106.3 meri atudi Breneswa na aso na penso ye braso no ntina ye wa sei mi so be kan ye ho bitwa ba Facebook Adom 106.3 na wadwene ye na oni nyina akabo na yetimi akoyenim na ahye Nyankopon so edin edunyam ebia na odi birthday Nyame enka ho na onto nkwandam na onshaw de ma omma emfi na wudin enkwanim pa because na medi kama very Reverend Professor Emmanuel Mati belated happy birthday and nana papa dini birthday and the papa Nyame asumdwi enka papa Nyame chirawo also for Richmond titinzi so abeka the minister on also dini birthday Tuesday na enya grow abeka also for Nyame chirawo na onka munyina ho na omunyin enkwanim bebre Nyame nhyiramo one day once we do birthday Nyame nka ho ebia onso de nye birthday na wudi nemom o maame bi o papa o nua o dofo bi o ahwere o ba bi ya enefi jese enna ebia yeyi no onso Nyame nka ho na onje chowre no Nyame a chichi ni pawre no onka ho na ma ensu ye ewo sa kwan so me kan say we na me nchake se pa mama Bishop Dr. Yewusansa Bishop Nyame asumdwi enka ho Amesu jinkan esa da sibiu akonya odi amai na fede ncha kenso ma e papa kwesi twum se wa bi adwuma kesisi na omakwan ma ye be kanya miasem e woso papa Nyame nto nkwandem papa kwesi twum na onhyira papa adwuma
wabi ama Ghana man ni wiase nyinaa na yɛka sɛ nipa mpempem na ɛhwɛ yɛn nyame enka wo ho papa memfa nkyɛ kɛseɛ nso ma the moderator of the General Assembly, Right Reverend Professor Joseph Obrige Boamanti. Papa wone mama nyame asomdwe enka me sɛ mo ho ɛyɛ pa baabi adun de ɛyɛ ordination ne yi saa na ɛkɔsɔ me gye sɛ kɔjo sɛ agasi mu na mo kɔ akɔyɛ commission service so abitifi SMT nti ni na mo ba so fudi no so nyame nka mo na bibia enye kama asafo doctor Odonko Clark of the General Assembly, Baba nyame asomdwe enka ho sansa na mechia asafo Daniel Bakunyako, outgoing chairperson and then incoming chairperson in Dr. J. Pobi, nyame asomdwe enka mo nyina. Doctor mpaba nanti nyame asomdwe enka mo nyina. Ubi a wuche yembi ya den check CFF fidie so edemamo nyame nkoso na oishita mo. Said bia wode mo fidie to Adom 106.3 na mu tjodi ato di Ɛberɛ no so na aso mo just say if he amaju no ndu na be sa breed ye utimi say we back corner we back corner we back sa Adom de awusia o pese o ku register na do fidie to Adom nyame be dum we say empire boni nyame asem so for kwanda wi ye pero so furi ataba na yensu aba just say utimi say nyame eye dwuma ewo Adom FM awusia nyame nhyira mo papa eyetifo no mo boa ye papa da bia muti ye anopa yensu mo ma nyina mo na ye na Onyankopon ase so de ne de so ache ye Adom na nyame de adom ye abusia nti minya mo nwe ne ye na ye na nyame ase ye bompa ye na Awurade ase ye na Awurade ase da Awurade ase ya bro de yanka da bri azanka da yanda branki azayanda the love of the Lord never fails. Munyam ora no penso ma ye peja ora no penso ma ye tron ewo Yesu demo we dey no na sedana ye ne kanfo enkan It's renewed every morning, yada wase day by day. to me neura yada wase aye bia for yada wase kuntum kunu juase da ora juwa ye ewo Yesu de nemo o ma yada wase bombo ne ahode o ma yada wase one may second Lord we thank you man dobro yada da bre yanda yanda bre yanda da bre yanda da show ewo Yesu temo utino anasidanka o Jesus ma wo so ye wo kese ewo de wa ye ni a ugusu a wo ye yada wase o ma yada Yesu yada wase o ma ye peja o ma ye trust wa ye so o ma ye so yada so tiase yi Awurade yada wase ewo Jesus yada wase o ma ye peja o Yesu temo in the name of Jesus Father wa ye nyina yada wase Awurade yada wase yada wase in the name of Jesus. You nyame adom nti na ere se na etie you anope e watimi asori e adom se woda e watimi ansori a ka no obi ani konwasi o meka se bi obi de wanya sa adom bi na anope yi to sori ye no watimi ansori akampam en obi se okwa ba watimi amma ba me no mienu anope woteme nka radio so a manoma bi ma no meka sei eye onyame adom ndi Paul say onyame adom nti na me se ne ameti it is just by the grace of God. I say by the grace of God I am what I am. By the grace of God you are what you are this morning. That is why you want to say God we thank you for another day, another opportunity. What's our mind that for you say amendment you are insakrai bi ho a yensa anye bi
Everybody yeda wase. Yeda wase. Oh, you are not here. Everybody yeda wase. Yeda wase. Everybody yeda wase. Everybody yeda wase. Yeda wase. Ene yete from pimpim nyina ka say yeda wase. Yeda wase. Say bi wase da chia. Yes so. I want yede be ma. Oh, papa yeda wase. Yeda wase. Yeda wase nkwa. Yeda wase bomba. Yeda wase. Onyame say eh wadum. In the name of Jesus. Eh wadum. Eh wadum. Eh wadum. Eh wadum. Papa, I want to. Don't you yet was here? I do what if we didn't say yet was in the name of Jesus. But in Qualas, yet was yes to demo. And members yet was to demo. Yet was it. Now I am made. Ah, would you dear Amen Kesipa? Amen. Can you become way? Amen. And can you chat to? Amen. Make us say, George. Fiawu wabasuda dada osemi shemo Amsterdam nyame nchira wa adwa people say good morning to you. Oh, Pastor, God bless you. Watching you from Paris. Okay. Andrew Richard Oben say good morning to you all. Bana moba nyame nchira magata so about say amen and amen. Emi say adum. Adom. Although you jamia say when I am umpire, never say umpire. Last year umpire, me say na koyi because no ana nimbre umi the empire bo. Ebere so na empire bo na mabresu. So every Psalm 46 verse 1 to 3. Twini say Psalm 46 Israel nyum aduanan ensia. Ose Onyankopon yen dwane kobia. Ene ahoden. Ahohia mu boafo ampa. Awanya no humye edi sasase ni dane butu na mepo tutuko gupu mu a na emu nsuo wuro na ehuru na sochi mu mepo rusumpa yensuru Onyankopon ye gwankobia ene ya hoden ahohia mu boafo awonya no ehuye enti sasase ani dane butu na mepo tutuko gupu mu a na emu ensuo ewroso mehuru na sochi ema mepo no wosumpa yensuro sasase ani dane butu. Oh, minim ni anope you from, but I am here to encourage you. I am here to bring you hope, assurance. I am here to motivate you this morning. Say, Onyankopon, ye gwane kwashe bia. Baby beti ye gwane kwashe anopai. Baby ye kwa bamba beto yenso no. Ye Onyankopon ho. Baby ye ni ho. Okay, I say the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are saved. This morning, as you are listening to us on this radio, you are saved. In the name of Jesus. Oh, I said you are saved. Amen. Jesus. Onyamia seminti bambo ayawotia. Amen. Bambo ayawotia. Onyamini gwankoshabia. Baby beti edwane akọ. Ono ne ya hoten. Ahohia mu boafo ni ehia wo brabo mu no. Onyame ne obuafo. Onyankopon guto no betumi aboawo. Safo nipa ntimi mmoawo. Nipa bedi hwemmo. Ukru bedi hwemmo. Oyi bedi hwemmo. Omo bedi hwemmo. Oman no mu pare bedi hwemmo. Ba Nyankopon de. Osi ono ye ahohia mu boafo. Anopai onyame nya wo boafo wate. Amen. Sister, me say onyame nya wo boafo. Brother, onyame nya wo boafo. May the Lord be your helper. May the Lord be your salvation. Ahohiemu boafo. Na se wo say nyame ya o ye ahohiemu boafo no dia. O say eni asase ni dane butu. Emma ware ye basa, emma juma ye basa, ma economy ye basa, ni ma nko ye mpa. Oh. Emo betimi atutu. Ni ma nyina betimi ye basa. Ba onyame wo ya fenti. Ase ma yensuro. Anopai me kasa kyerɛw. Wo wutie me anopai. Wo na me na wo kasa no.
What a G, they are also yet. What you mean, I what you assembly, now yet, dear mo, no be our fa. What we say, did the Ben and worry? The Ben and worry, I'm a bassa. The Ben and as I want your tongue, as I want your tongue was doing so. Na ama nneɛma nyinaa hyɛ so abusia kan wakoma to yam sasase dani ani dani butu ma popkra do kɔhwe mpa de we say yensuro sa say onyame ne ahohia mu boafo ɔsɛ ko bas kan brofo na ye franso ne yenko Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength. God is our refuge and strength. A very present help in times of trouble. A very present in times of trouble. Therefore, we will not fear. Therefore, you will not fear. Though the earth gives way. Though the earth gives way. Though the mountains be moved into the heart of the sea. The mountain move, huh? Though its waters roar and foam. Oh, Jesus. Though the mountains tremble at its swelling. Jesus. Amen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. The mountains can move. They can move. But our God will not move from us. He will not move. He will not move from us. Oh, Jesus. Yes, Oh, Jesus. Yes, Lord. Minim ni awo kuma no pay. Jesus. Daya awo so ye. Ni ma na tawo. But I pay. Nyam se meka je say Onyankopon ye guane kwabia. Ahohiamu boafo. Ahohiamu. Jesus. Minim ni awo kom. Ba kwajo. Odafu. Nyankopon ya ahohiamu boafo. Oya ahohiamu boafo. Ahohiamu boafo. Kwajo yenko. Love Adom nyame inshira. Inshira bebre. Asem ya na mepese mede ema ye papa. Reverend Professor Mate Awoda Pa. Oh, you're very reverend, oh. Very reverend, sorry. Very Reverend Professor Mate Awoda Pa. Yeah. Enrano Dina Awoda. The same message. And I'm with him Apostle Professor. Opoku nyina. Ono so nasa. Oh, mu nyina mboso. Na Awoda. The same message. And I'm with him Miami Mata. Mibribia ewo ministry mu. The Reverend Chris Barnati. Oh, many Grace don't go on your own. You, Pastor Chris. Also, Yamano, Asemi. So for Adom, Asemi, Emuyedu, it's my main friend, no sign and Fankasaka Krebi. Or more, your commission warm into ministry. Maybe wom, Daniel Bonzi, Nyami Unshana. Na Omwa Omna, Ejuma, Omo ye. Nyame enma ensi wo yie na katkisa no wo Chris so for Chris ono so eka ho bi nyame nhira wo nyina so for Adom se emu potutu a yade a ehu I mean say
ujina brofo mu kan volcano na se a start se eruptia onipa bie ni ho a obetumi egina no wote sade no ewoso asase no wote wo na ase wote se udi agradi be pa egu so but asema nyankopɔ ka kire ne se bribi sampo sia maye mohu eye asema emodu ebetumi esi but otwe adwe esi so se esi saa na se yete se mepo etutu na obisa mepo no se mo ko hia se yekogupum na de se wo kosipo no efiri se mepo wo hwe mepo no kese na wo hwe nsu ni a mepo no kowremu a nsu no besi na se nsu bia nsu ni hɔ a ye ba benum ni nyina kire ahokire ene ahohiahia ebeba nipa so but osini nyina remu no ma yebu into efiri se ye wonyame bia otayechi asem bia okan na yeme depa verse 1 no o say my refuge, God is my refuge and strength. Enye se wu dwane akwa akotoa ne keke nemu osan ye wa hoodin ozo kwado etoda adibia ehu pa tumi bowma ahoodin ewu mu no eyira eti se asem bi esi na se asem no ehu broso a won sa ahoodin pa odi betumrika se wodi tumrika akọ no sa ahoodin ne tumi yira etumi yira me kai pa se yesu sana collaboration kakra wom na ye kosku a papa bi wo monkey ni twi no adwe a wachechire no abon ya na ye koha abo no kakra na one day ye ko ese na homa na chechire ni sisi no asan na yensu yenim enti ye ha boy na boy ete ya ofuri ya obayeso for adumbrika itu ya no ubetu me am hu say yes yitumrika but madam for back o kan o yes wo tumrika no preko pena na hoden sign ehu bonu ma otofam tim wentumi anya hwe bio kire wo se etoda eniema bia ehu broso no etumi yi ya hoden efiri ho but o se osan ye ya ye gwanko bia na osan ye ya hoden eti niema ehu no oma ya hoden ma yetumi edwane free ho and na all say aka kire say he is a very present help enye say eye emwa bia etwam say oye tete boafo da bi oye current boafo enemre yimu ene daachi ene bribiara e befa ahohie mu no oye boafo a very present help in time and so they can say me say can treat we see onyankopon ye dwane kohye bia dwane ko bia baby etumi ko de ho kohye osan ye ho otin ena oye ahohie mu boafo pa abofo mi o amunye papa ba nyankopon de osan ya hohie mu boafo papa amapai minim nia eba oso but bra mi dwi nyame asem ho nda nyina se dem say catch them man say me na me ye o mu boafo ba bia wiase kono na data na asa pie na ebia se benye din dia ma no data and na no de hu che bibia ai hu ba nyankopon say ono ene ahohie mu boafo pa ahohie mu boafo pa no otumi sayare no wado dia ye femu die he ma men ka no kranje opon besan kase fofrase aba me say wo de waves no ombe sesa wave no din sa ene ye delta ochina ye adechia ye say ebeba sa nanso nim ne say onyame ye boafo sayare enche bon pa ba ma mi nyanmo enkele sima baako na yanko sima baako onyame say ono no yeyen dwane kohye bia ahohia mu boafo pa oya ho odin ahohia mu boafo pa edisasase ni dane butu mamepo enyina tutumpa ye de yenso sa say nyame
ene yem boafo asafo anything sima ba ko na yenko ahohia mu boafo papa ahohia mu boafo papa we ma yeti asese onyame ni mi se etoda ahohia beba ahochire beba oh that tells hwan beba ahohia beba nenso onne ye boafo se embipo papa den embipo ebia ye hu se ebipo bi dwini ne ye haw ene ya mane ya wo ene ye kodanda no aye mbipo bi a ewo ye so ma ne pe urade ka chakire ye se yare no ani dane butupo se mbipo no dwini na yare ne awo no ho ye dia ensuro Yesu oka ho Yesu ka ye ho ahohia mu buafo ya ahohia mu wa uhu ni tumi na mo mbra ato de edin bra ahia wo a eseso nyame ba wo nche no ehọ na obohu se oye ya ahohia mu buafo ampa abena nye wo hokosi wiase kojo abena vie se ampa he is ever present around us every second every minute every second every minute me no ka say Awurade ka ye ho ha o ka ho so wo ho wa wutie ye no sa wo brochiro wo Germany wo Europe wo America ba bia wo bia Asia manmo ba bia wo biara nyame se o ka wo ho asafo the distance me ba ko ne enko apam da asia me shira apa Bible say Awurade onne ne eguan ko bia ba bia etimi dwane ko ye dwane kwa kwose no ade ne se wo nipa no a wo kwa titi mu no na obehu se esese me dwane kwa sha insuluto apetebi yabo apetebi wo ha esese mi nipa no a nsuo ne ebom no esese me dwane kwa sha apete ase se ne ebe ye nsuo etoyi enhwome enu ti wo na wo bagya tumti David ka se Ewurade wo ne me it's me kojo me na maka se Ewurade woni me we gon kobia na se ohawa me komi amandia me komi atiti me komi me ya ma dwen se me dwane kwatoa nyankropo no me dwane kwatoa Ewurade a opagye me efri se onni me gon kobia efri se onni no obo ade yina efri se onni no tumi ade yina ye efri se onni no kro bintu menje efri se onni no de to bintu menfa efri se onni no kasa bintu menkabi Ewurade wonni ye gon kobia onni mi dwane koshabia ni se ubehu se ha ona mane na ye ban se ubehu se nyame ye udwane koshabia enya ware ni ye udwane koshabia dabi o enya dansie ni ye udwane koshabia obitimi si dan so oda otimi na enya no eno mo asumdwe o abusia e ka ho bidie me ga so si dan enya o dansie de ye kojo ba ye osibi ni komune ni nkan nyina o si dan but me catch you say nyame na edwane koshabia nyesa woti den nkwana se nyame nimu a honto enya broche na edwane koshabia ukwa broche ojiri ze wada ahwadwo enyo sa o enye better sa but nyame ene edwane koshabia so for Isaac 30 seconds amengo andra me the way mami mu bia andra mo ye son of mom say mo ko fi akogye o ma home enye se onyame pai wo mo enti oyi o mo afri adwuma na mmom o ma mo akogye o ma home esanse nyame ye yendwan kobia onwo mo tie ye minim se o mo tie ye me mpese me bo mo din papa asem we say ye ka in trouble eba oh na kese wadwi nyina ye basa enti se nyame ennimu a ede na obetimi aye enti Yesu okaye ho o se okaye ho ewo ya hohia mu okaye ho ewo ya hohia mu de se mu pampu etutu kogupu mu a eno ne ye edwan kobia yensuro nyame kaye ho abusia minim se ne o fasemi ba no pe se atwa se nyankopon kutu no betumi aboa o tine be bom paye no se nyame ayo boafo yi anope ye dwane aba ye dwane akonya menchen a enne kwa mesi betumi dwane akonya menchen ne se ye bom paye esu afre no o se frɛ me de hiada mu na megye oso maka woni makesi ayida wuhuye obeje abusia o se frɛ me na megye oso say I am ever present God. Erade
ever. Oh yeah. Yahuhim. Boafopa. Yanyano ebuyi. Oh Jesus. Oni yenwo. Akosi yaseri. Oma yetu. And I'm not paying. Yeah, that was it. What's my buying? What's some say? When I ain't gonna come here, when I ain't boy for I'm not paying. Oh my God, I'm not paying. Muma, Rantier, 2-4. Yes, way. Yabo, Koshabia, Yaba, I'm not paying. I'm not paying. I'm not paying. I'm not paying. Brian, so I'm a pay. I'm not paying. Yes, way. Buffet. Come on, I'm a pay. Yes, way. Jesus Christ. Onyankopo ye gana kosabia. Ya ho tin. Awuyem buafo. Oh Jesus. Awuyem buafo. Ebe ya me onko mo wa. Owu mo bo. No mo bo.
Jesus, thank you, Jesus. When you Jesus. May the Lord be your helper. In the name of Jesus. May the Lord be your helper. In the name of Jesus. May the Lord be your helper. In the name of Jesus. May the Lord be your helper. In the name of Jesus. May the Lord be your helper. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. I don't know what we are going through this morning. But I'm here to motivate you. Yes, sir. To give you assurance. God is your helper. God is your helper. In the name of Jesus. I hear you buffo. Sasasi ni jani butu. Sani maya basa. So soon to yempa. Onyame onya. Okaye ho. Sister come to you. Yes, Lord. Jaisu. Na ruade na buffo. Ni penti mi mwa. Bas for you say. I hear mo tupumpu. Ba boafo nkoa ene Awurade aya boafo nkoa ene Awurade ukuru ntimi mwa o oyiri ntimi mwa o ntimi mwa o omambane ntimi mwa o but nyankopon ose no mimpo kan do no matuni paso but inshallah ne ode no to onyankopon so asafo ye pon but mama fa ko ba mi repair na me pon my call back up. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. 0302 216561. Nipa be mi repair go. Hallelujah. But madam Rasu. Okay. Doctor, so what the kind of that nyame asum dwe kan. And coming to Koku. And counts the Sabe 70 from Mutrain Yanko. I don't have maybe I'll do a bit. Yeah. A BN Jen. Commandant to be so I'm not in near penny back one where you are. Yame, I was there. I will not be in your bed. Boaje. Yeah. And yeah. It's ma come na boaje. Ebushuna. Yeah, ne ma make it. So na we didi or master kakra. Ne ma bi ne ne so make ya nya me du mo kakra. E wa da on. No. Yeah, my bushman. Away na ma assume yet a bump would be no press, but we learn to think to and marry to stable or boy, Edding. Lipet me to them, our young history are any now, son of me, I cast a butcher upon your name. We pass that's the near and pass a woman and check 9 coming to lemon you to the boy and calling me da or no my young man. And baby, any painting in Bungram or no to me bura. Impo, the name one, you paint me fun some bungramuno. Yamin, the home to me bungraho. Ya the red year exchange the past with the moon, baby, aqua, mucha in Nompe. Yamin, the bungraho. Into the castle only a boa. Omwaye obia owo awaya obu obia na na bi nti obia woni ndaso obia na ni daso asan onyankopon tutu woni pigafo yes nangirade obia no pay woti mo kasa rebi ko mo bono otoro na mea ne nsam woni pa ne obo tro ne obo asase no ye gwan kopia onko obia ponyina na onko tutu emore na onko buawo Omwa or my gun, Corona year, Apiganity, third way they annoyed. I shall say, yes, play what I did. Now, I book your 4 year council, so may I change your king now. And you might see a yes, you do a criminal. Now, not president, the count, you to me, my father, in a boom camp fire, so let's throw out your bontia. For no smash on it, or sanitize and toast your business, a year cornea. Yes, ready brave. And crown ho will be kind and no day. My prayer home to the count of you for how near my and my project near my
yen na yɛmmɔ yɛ ho ban wote ka dɔtrɔ mu wote taxi mu ne adeɛ a yɛmmɔ yɛ ho ban adeɛ no ɛnkɔɔ yɛ saa o ano ɔde pagya kɛseɛ paa na yɛhu yɛsɛ wurade ɔnso yɛ kɔkɔ mɛpɔ nyame kyerɛ ɛdase nyame kyerɛ papa abisa wote yɛ sɛ for Dr. Enka baby Ɛberɛ na sinti mo infesia say ye pon na pese oni ye mu bi ekasa ye number na ye bodo betumi afɛ na na wedding komo Ɛberɛ no Ɛberɛ da also bo number na ba ko na enko 0242 51 20 68 0242 51 20 68 also 020 871 64 54 020 871 64 54 I was myself from me 0243 024946 0243 024946 that's in the yebano pa besan ba nyumbri san say all believers all night mekayo fi de bi atwa to no de all believers all night no yenya yeguso enti nyame aduma ene na otwe si no yebano pa na nyumbri nsia san e de siso de amawo e de tomu afidum yiru na akosi anopa no nan e be bompa esa onyame ono ya hohia mbuafo yeda se anopa yiso odo ontuma boye de ano azafo nyame enhyira mu nyina asem bae azafo bas nyame enhyira papa edemase da se nyame aduma e be san hye busia yedusi ye konsi enkoye menje fidie ne fia sei bomodin na frɛ na kosifa video to Adom 106.3 na ti Bishop Dr. Usu ansa enchekra ubetene nkan nti menko ba bia Adom de abuzia ti Adom na uti Adom a onyame Adom nso ebeye wo chefa ye frɛ me Charles Kwaku Adom Darkwah ba sefo nyame nkan da se ne yebesen hia same ewo ha sa so na ayo anso ebo ayen de ko awiemu mo ba Facebook nyina mo dos yentumi abo nyina edin nyame nkan mo da se ne yebesen akasa bio but betuni edin komo bye bye Adom FM